Yes. Isekere nawe yamba. Yamba. Kuki muri hano? Twaje kugaragaza impano zacu. Isekere nawe bisobanuye iki ku batabazi? Okay, Isekere nawe dusanzwe dukina filime mu buryo bwa comedy. Ya nuko nguko abatatuzi boja kuri YouTube bakatubona. Chano yanyitwa gute? Isekere nawe. Usibye gukina filime cyangwa comedy n'ikindi mukora? Kuvugira abantu benshi biza bigora. Kuko turi batanu. Wenda bari hano je mu inyuma ya comedy ndacuranga. Okay. Muyenzi wawe? Nanje nuko. Inzozi zanyu ni iki sibye gukina filime no gucuranga? Kuvuge kwa uretse gukina filime no gucuranga? Usibye kuba mukina filime kuri none, usibye kuba mucuranga, ari kuri ya wanyine nkaho yarambiwe, hari muri mudo cyane, reka mbaze umwanya. Ndi mu gitaramo. Yes, the stage is yours. Ya. Uko mwabonye mpaye ngenda gutya. Ko ndumva hari ikintu nabonye ariko turagaragaza twese tugifata. Kandi nza nkunda ngo tuganira dutuje ntitugire ikibazo. Ugerageze ushaka uburyo uvuga wihuta kuko wasize wanditse matora. Nshaka ikibazo cyo kunyara. Ntacyo bitwaye ndaza kubikora rwose. Iyo ubanza ugasenga se musenge ukabona kurya. Okay, reka mbyihorera nsenge. Usenga. Niko saburiya kurangiza kurya utageje. Seka kantu nabzona kabisa. Yamai. Wabuziki? Umuswaga. Mpaka. Ayo menyo yawe si ucishamo igiti. Igiti nico coba nk'ikiyagegena neza. Aya ntaco reka nsenga gira tso. Ubona uburyo kidutangira ntaco. Muranyihanganira gasha. Bizabingora. Ndasenga mu Congereza. Jesus, we thank you. We come here for you. You know we have some object. You know we come here to take our money, and we look at this judge. Understand me. When we come here for the judges haja. Na abajanja? Yeah. Saba janja na abajaji. Si wajanja. The judge, a judge. When we come here for the judge, you remember I don't have the rent of the house. So I'm coming here to see this menace and take my money. It is okay? Yes. Amen. Amen. I want to thank everyone and everybody who is here. The remembers when I'm calling from someone to come here, I'm so very happy in my heart to come in the Mulenge talents. Don't lick my ears. Is he shwajanik? Ni iya n'umwaka ndango. Wowe vuga icuvuga ikibangutse. Oya nawe vuga. Okay. Ndakubonye kurashaka kumenya ubwenge bwaje. Okay, je none ndashaka ko tugenda tuganira. Yeah. Ndakubaza ni wumva ubohoke wonsubize. Nimba oya naringiye kwicara kuko ndumva bigoye nambaye box y'igitenge kandi bitenge bizoshaka ko gufatana cyane.
muranyihanganira amata mwaduhaye ko ndatura umubi w'igisheke nango y'amata urumva ko ni ikibazo. Okay, hari ibintu bigezweho ugasanga abantu bari mu mbuga ngo abo twakuranye mu muhana, ugasanga ngo abo twiganye, ngo abo twakinyanye kabumbu, ejo bundi naje ariyo banshizemo nama ndefutinga ngo nihuta vuba vuba. Muzi ukuntu yitwaga kubera iyihe mpamvu warefutinga? ngo promotion y'abasiramuye 24. Baravuze atoya sinogumamo. Urumva ko ari nk'ikintu uba wumva covamo. Okay, hari ikibazo nshaka kubabaza. Ese ahanga ni mu ikanisa ariko reka twimagine ko atariwe, kubera ko ni muri sale turi kugaragarizamo impano. Uvuge neza ko ndihutaga ndaje kwanura imatora. Reka nkubaze nanya ejo bundi tuvuye muri kesha ntikirashira igishaka. wowe uri igihumbi, wowe wanyaye turi muri kesha uri igihumbi. Uzi wa munsi nama nicara ngeze umugore yamambwira ngo wicara ugeze saa 9 navuye hajya mpaye inyari inzira yose ndagenda nijiye mu nje wanyaye isimwe nico gaye nanyaye napfuye kwika ku gitanda gutya namanyara. Ahubwo wowe uri igihumbi. Oya kera ari ukuntu bakazavuga ngo umuntu ngo wabeshe ngo uzubesha nk'inzozi. Naje gusanga kuko nanje inzozi zazibesha. Ejo bundi inzozi zimbeshe ngo ndi muri toilette ndi ku buriri. Ukoreke nawe kurumva toilette se nenge kuganirayo nuko. Okay, twe duturutse Gidurayi, hari ukuntu bagidurayi muzavuga na abaturage ngo imbuto. Ubundi iyo umuntu muzima w'umusirimu yamaze kurya azarenzaho imbuto. Abantu ba Umoji iyo bamaze kurya uzarenza wifi. Urumva ko bitajanye gusa ikintu muturusha ikintu abantu bakabere baturusha na Umoja uzusanga bobo cyakora imivugire basashaka nko kuturusha. Alright, donc antukaso urumva ko umuntu wakabere ashobora kuja gukoresha telefone agahita avuga ati fundi bite ni byiza ako system ya charge yanje yapfuye wayinkorera. Urumva ikinyafura kirimo byiza kabisa. Ariko umuntu wa Gidurayi azamaze fundi bimeze biteze ni sawa akabuno kanje kapfuye yewe none undi muganga. Urumva ko mu magambo avuga barimo ikintu kitarimo kikinyafura. Ico kintu tuza tucinenga ico kintu kabisa nukuri woweho ico kintu kabisa waragitahuye. Ico kintu hari ikindi kibazo nshaka kubabaza. Okay, reka riwe mbanza kukibaza twazanye ariko ico kibazo naje mpaye ngitekereza. Nari mu modoka tumbaze kiraco kugwara nukuri. Oya sinkubaza kugwara kuko guheraho nibyawe. Sinkuba twaje mu modoka umuntu aragira siko ni gute nshaka kubivuga arasura nuko noneho naza ntinya kubivuga kuko wowe turi imfura nibajije noneho nahindi kuvuga kuri telefone ndavuga ngo uyu muntu mbwira umuntu ngo ndavuga ati ndavuga ati uyu muntu yazuze. Ese umuntu wasuze bamwita gute? Umusure. None uwo yasuriye umusurigwa. Birumvikana. Thank you. Yes. Urumva ico nico kibazo nari mfite ariko mu yandi magambo kabisa ameze neza. Oya wabonye bari yase uriya ni Mr. kandi reka nkwiyame ibintu byo kumamagara ngo gusohokane narabimubujije. Ejo bundi yarampamagaye ngo nimusohokane ndamubwira ati nimba ufite ayo kwigurira capo ndakugurira uji. Nguyu simbe bite n'ukuntu Theodore ari mwiza je niyo bazahwera no mwemera yo bazahwera je no mwemera. None se guhera simbigira uranyanga. Okay, ko murabona ko nambaye ishati nini uko imbere sindi umuntu nuko noneho nza nibuka kera nkimanuka ko twe twaje muri bya bita mbere noneho urumva twari tubaye n'inzara ukuga kabiri karaje ngeze Buvira banshira amazi mu idushe aho nuko nkuyemo imyenda mpindukiye mbona ikiyo miruwari twege iwacu yari mukusha none yego nuko kagica kangana miruwari n'uruhe rurimo narirebye yego nuko kagica kangana jewe noneho nari nsanzwe mfite ikibuno gito mugani wanje noneho ejo bundi ndanyara
umugore yankubise urushi ndabata se wa mugore we uko wawe mbona turuzi nuko gahenda ntokuramo intuzi yagukubise urushi umuryamye sinkwereka naje boxer namba yarikijaga na yanuye namaze noneho ararukubita gwamye ukundi intoki n'intoki ziconza n'umugore noneho kashonze nanyuze kuri rizuba nza runo rugenzi gose kashonze uko sinjuhari tware bakona shizemo moteri y'amakaratasi wowe. Okay, hari ikindi kintu ushaka kubabwira. Murabizi ababyeyi b'abongereza ariko umwanya wagereka nta kibazo tubireke tuzabikora gutaha. Komeza sozi iyo story komeza. Ababyeyi b'abazungu baba batandukanye n'abanyafrika. Hari ukuntu umuzungu yarakaye bisa bigira nk'indi shusho papa. Antoka umusatsi uzamuka. Umusatsi uzamuka. Umuzungu yarakaza amafata televiziyo agakubita hasi agafata ibiki byose agakubita hasi. Uri kumva? Ariko aho hari kera babonye ko ubushomeri buje nyuma ya corona barahindura. Ubungu bari mu kwamaja muri co akicara agafata za tisho akazagira gutya akamanura kubera ngo kugira umujinya ushire siko akayikata kurumva no ariko abanyafrika njewe reka mvuge mama ariko arakwishore be sindutahamo nuko mvuga ngo ndaje kumuramutsa dufitanye gahunda Afrika baza barakara neza papa dufitanye gahunda tonde kuragisimbuka noneho nkiyo nakoze ikosa zanje urabona iyo umwana yakoze ikosa zashaka uburyo akora uturimo dushimisha ababyeyi nzanje gukoropa ngo bireke ndabyikorera waje gukubura ngo bireke ndabyikorera waje koza amasahani ngo bireke ndabyikorera noneho kugira ngo aguhime aza kugaburira iyo uhaye urya ngo bizi kurya gusa nico. Thank you. Yes. Isekere nawe murashatse mwembi cyangwa murashaka? Turashaka. Muri nziki ibishakwa ibikenewe. Hala. What's wrong? Hala. Utuongeze volume. Tuongeze baba. Patience. It's okay. Yes. Hallelujah. Harabura iki kugira ngo mushake? Harabura ibishakwa. Mbese nyine urumva harabura abageni. Mwembi mufite ikibazo kimwe. Uyu we bafite n'icumu mu mutwe gisanzwe ariko sinzi. Uwo kwivugira. Je ndagoye. Ufite uburike kugira ngo ushake. Kwa kunyara kwanje nza nanga kuzana umwana n'abandi. Okay, ikintu kimwe nababonyeho you are so creative. Mwagiye mukora kuri point zitandukanye ariko zirimo ubwenge n'ubuhanga cyane. Wenda nababaza akabazo kamwe kamahirwe. Muri industry ya comedy uhereye kuri Isekere Nawe n'abandi bakora ibyo ngibyo bisa nk'ibyanyu. Murabona habura iki hakenewe iki kugira ngo mugere kuri standard nziza abandi ba comedian nk'aba Nigeria bagezeho abanyamerika abandi dufite bageze kure mwebwe nk'abanyamurenge murabona ari iki kibura cyakorwa kugira ngo murushizeho kuja imbere? Okay, murakoze. Ikintu kiba kiburabura na amafaranga agenda afasha buri kintu. Ufite amafaranga byenda bigufasha kuba wakereye ikintu runaka wenda ukazamura n'izindi mpano zisanzwe ariko impano yo gusetsa si yo kuja mu ishuri ahubwo niyo kuvukana. Muraho neza? Turaha. Mu byukuri mufite impano nziza cyane. Asante. Mwagombye kuntakisa nkagira icyo nishyura koko muransekeje bihagije. Turavugana ndebe. Ndagira ngo mbabwire rero ngo courage cyane, impano yanyu ni nziza. Ndetse ndaza kubaha gift yo kupostinga channel yanyu kuri Asante. Courage cyane. Njyewe mbuze icyo mvuga kubera ko ndumva nshaka guseka gusa. Ariko mu by'ukuri ikintu kimwe nababwira mufite impano ikomeye ya stand up comedy. Asante. Gushakishamo umuntu ibitwenge mu kiganiro utarimo gusubiramo ibintu wakinye utarimo gusubiramo story runaka ukareba mood irimo mushakamo ibitwenge ni impano ikomeye cyane. Icyo kintu ndakibubahira kabisa.
big up. Yeah man, mwanya wanjye munini umva ndi kureba comedy. natwe tugiye inkoko twogusura iwawe uco kiroroshe. Karibu kabisa, karibu kabisa. Murabishoboye kandi n'ibintu mudashakisha. Nagize igitekerezo kimwe muri kuvuga comedy, mwavuze ko muri abacuranzi. Nakomeje sinzi niba ari igihe nafashe telefone, hari umufaransa nkunda kureba ariko afite inkomoko muri Algeria, n'umukomedi ukomeye kabisa ku isi. Akora comedy ari no gucuranga, afite ukuntu izo art zomba zihuza. Cyabe igitekerezo kuri ngiye kubera ko mwavuze ko mushoboye no gucuranga, nayo mutayitaye iyo mpano, kuko ntawe ujya umenya ikizamukiza, mukabifatikanya byaba ari byiza, mugashaka ku buryo mukiraya comedy n'ibyo bintu birimo. Hari iterambere, ushobora kureba amasound yandi ahuza ibyo muri kuvuga n'ibyo muri gukora, bikaba byiza kurushaho kandi biri mu bwenge n'ubuhanga. Sante. Okay, mbere yuko musubirayo ndabizi ko mwatumye abantu baseka, kandi guseka it cost, birasaba. Silence please. Ndabasaba kubwira abantu bakurikiye nimero yanyu ya M-Pesa, uwo mwanejeje abayana cyangwa adahari azi kubaremera. Okay, uratangiye hewe. Reka mbanze mvuge n'inenge yawe kwanza wabesha. Uri azacuranga ariko azacuranga ifirimbi mu Banyakenya. Okay, reka nje mvuge nimero yanje. Nimero ya Isekere Nawe, you are a team. Hano ndi mwaje personal ngira ngo nimero muhuriyeho yivuge. 07 shira mu Congereza kugira ngo 07 tureke comedy mubivuge muri serious, mutange nimero yanyu. 07 naza ngira ngo wenda bari gukurikirana online. Si biza nkubwira kanwa kawe uvuga. 07 Subiramo witonze ureba muri kamera bivuge neza. 07 08 Thank you. Reka twakubitira amashi basuye mu zicaro. Isekere Nawe. Nitugeza Sunday nta muntu wabaremeye, muzambwire nje nzabaremera. Sibyo?